Babelaelo a ba le bane ba bona molato wa go kgototsa babereki ba kampane ya G4S madi a fetang 2.3 million pula. Fa mo go tsa metshameko ya leki ya FNB Premiership e tla simolola ka bokhutlo jwa beke. Thato Khozimore o tsuo bala tsa metshameko fa khaitsere ke Patricia Chobonyane a tolokolla ka puo ya diatla arte. Tautona Advocate Maboko ta tsena phutego kgolo ya merero ya tsa peeletso ya metsi ya African Union Continental African Water Investment Summit kwa Kapa, Cape Town, Afrika Borwa. O emeletse tshokologong eno go tsena phutego kgolo e ya malatsi a mararo e ngwakang seabe sa baeteledipele ba mafatshe mo kgaolong baitseanape matona babeeletsi le baeteledipele ka go farologana go buisana ka dikgang tse di amang tekatekano mo mererong ya tsa metsi phetogo ya loapi gareng ga tse dingwe se go solofetswe go fetla jalo kgolagano tomagano tirisano mmogo ya senela ruri mo tirisanong ya mafatshe mo mererong ye. Tautona Boko gape o tla tsena modiro wa kabodietsele wa Global Water Changemakers Awards e le modulasetulo kwa jaanong a solofetseng go abela dietsele baeteledipele ba ba dirileng tiro mo mererong e ka bokgabane. Tautona o patilwe ke tona wa metsi le bonno Rre Nnetsero Mogapi le badirela puso ba bangwe mme Rre Ndaba Nkosina Tigaolati ke ene mo tshwarelela tautona. Puso e ikemiseditse go amogela go dirisana le dikampane tse di gatetseng pele mo go tsa boranyane mo kgaolong ya Aforika le lefatshe ka bophara ka lefatshe leno le le moletong le le mašetla la go aga itsholelo e ikaegileng ka boranyane. Se se tlhalositswe ke mothusa-tautona Rre Ndaba Nkosina Tigaolati a bua kwa phuthegong ya monongwaga ya boranyane mo notoropokgolo Gaborone a tshwaela ka gore maikelelo ke go tlhomamisa gore Motswana mongwe le mongwe wa kola tiriso ya boranyane jo bo teng pego ka botlalo ka Monica Setswana. E re ka lefatshe ka bophara le gatetse pele mo tirisong ya boranyane. Lefatshe leno ga le bate go sala kwa morago mo mohameng o supang fa o le bogadi bo gaufi. Ke sone se puso e le mo leetong la go fetola mananeo a dithabololo gore itsholelo e ikaege ka boranyane. Go atega mo go se mothusa-tautona a re puso e tlhoka go tshwaragana le dikhamphane tse di eteletseng pele mohama o lefatshe ka bophara. We are engaging platforms like AfriLabs, Y Combinator, and the African FinTech Network to support our startup ecosystem. We are actively engaging our SADC neighbors and regional institutions to develop shared digital policies, common data protection standards, and collaborative innovation programs. Ladies and gentlemen, this is not just about GDP growth. It is about dignity. It is about building a Botswana where a young girl in Hukunzi can dream of becoming a robotics engineer and actually achieve it. Re ka mo lefatsheng leno banana ba supile ga bana le bokgoni mo mohameng wa boranyane ka jana ba tsweletse ka go thama di-app le ditsamaiso tse di tutileng boranyane se ke sekao sa gore ba ka nna le seabe mo go goleng ga itsholelo. Let us create technology not just for profit but for purpose. Let us innovate not just for speed but for equity. Let us write our own digital story. Let us write it with courage, with creativity, and with conviction. There was a time when we had a pandemic and technology turned out to be the answer for the world to go on when we were in lockdown. So right now, we can't depend on the commodity that we've been digging out of the ground. So this conversation was to say, let's explore the economic transformation through technology. Phutego e tshwana e neng e kgobokantse baitsanape ba boranyane go ta go amogana megopolo e ta thusa puso go atega mo maitamong a yone a go aga itsholelo e ikagileng ka tiriso ya boranyane. Monica Setswana, BTV News, Gaborone. Puso ya re tla inaakanya le mehama ya temothuo dikago le ditsela leo a go dirwa ga dithoto e le mengwe ya mehama e bogadi bo gaufi mo go tokafatseng le go rudisa itsholelo.
seo go kailwe se tla dirwa ka dikgwebo tse di tlhophilweng di na le boleng jo bo kwa godimo tsa lenaneo la Economic Transformation Program BTEP. Tautona Advocate Maboko na tlhalosa se kwa pulong semmuso ya lenaneo leo mono toropo kgolo ga borone maabane ka tsatsi la mosupologo pego ka botlalo ka kitletletswe somo le kae. Mo bekeng tse nne tse di tlang bana le seabe ba akaretsa matona a puso, bathami, babeeletsi le bagwebi ba mogama o ikemetseng ba tla thulanya ditlhogo go sekaseka ka fa mananeo a megama ya temothuo, dikago le wa go diraga dithoto tse di gapegileng mo lenaneong la Economic Transformation Project di ka nna mo seemong sa go simololwa. Mme re lentswe puso e sana go ntshetsa mananeo ao madi e tla tlhomamisa gore lenaneo leo le na le bagwebi go tswa kwa ntle ga lefatshe leno go thusa ka madi. We enumerate these as 1, agriculture, to ensure the attainment of food security, rural development, and agro-industrial opportunities. We need to raise agriculture's contribution to the GDP from the present levels of 2% to at least 6% in the immediate term. Next, manufacturing to boost value addition, job creation, and regional export capacity. While this selection process is far from complete, approximately 200 high-impact projects have so far been identified to enter into the laboratories starting today. Each chosen because it is ready to be stress-tested, it is ready to be strengthened and enhanced, it is ready to be accelerated towards implementation. Economic Transformation Program e ntshe maduo gape mo mehameng e farologaneng go thusa go atolosa dikgwebo tse di tswang mo mehameng eo. Mogopolo ga o tla ka ona ya ka ke go bolela e nne mogopolo e leng gore o ka hehosa go tlhama ditiro, o ka tsisa letseno la madi, gape wa dira le gona gore mahama e mengwe e gole. We want catalytic projects tse leng gore gompieno ana agriculture wa itse hala bua agriculture na le gona gore yo ke tse ditiro o ka oketsa mahama agriculture o mongwe wa tlhama o mongwe gore the value chain ya expandi o itse ra bua ka match value chain tse dingwe tse di go tlasetseng go exporta lona mashilo go a dirisa hela ya o santse gape go buletswe megopolo ya dikgwebo tse di tsosoloseng e tsholelwa ka lenaneo leo go fitlha kgwedi eno e le 17 go fa sebaka dikgwebo tsa boleng jo bo kwa godimo e bile di le pharologano. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Tshwaragano ya banana tota le puso e tlisa pharologanyo e kgolo mo Botswana ka banana ba kgona le bokgoni jalo jwa go tla ka maano a ka thusang go dira melao e ka tokatsa matshelo a batho. Puso e itamile go tsenya mananeo a itebagantseng le go thusa banana mo lenaneong la tlhabololo ya lefatshe le go tshwaragana le mekgatlho ya banana go hetola jalo maano a se nna la ruri. Se boletswe ke tona ya banana le bong mme le sego tshombo kwa segopotsong sa mafatshe sa letsatsi la banana. Ke o lebogile ra dipotsane wa bega. Segopotso sa letsatsi la banana se tshwarwa ngwaga le ngwaga kgwedi ya Phatwe e le 12 go tsebisa maatse ka dikgang tse di amang banana. Ngwaga ono le kanana la dikgotla la ditšhaba la United Nations Populations Fund le kopa mahatsi go tshwaragana le makgotla a banana dira ditsamaiso tse di ka ba thusang go hetola matshelo le mathoko a bone. We are modernizing the National Youth Policy. It is more than a document update. It is a full reset to reflect the true. Phatla banana le simolotse go seka National Youth Policy e tla supang seemo se banana ba tshelela mo go sone mo nakong ya gompieno. Re lebile maranyane a gompieno a etogetseng ruri a laolang ka dikgwebo di dirwang ka teng le ka ba diragatsi ba berekang ka teng. Re dira ditsitana tse di sha tse le banana. Process. I can't imagine how many times I've asked my team how many young people were in the room. According to the 2022 Population and Housing Census by Statistics Botswana, youth disconnection from education, employment, and training remains a dipalo di supa banana ka bontsi ba sa tsene dikolo ebile ba sa bereke. 0.1% of youth
aged 15 to 35 classified as not in education, employment, and training. Since our appointment as the board of Botswana National Youth Council, our country has gone through significant changes. One of the most challenging being financial crisis, which has affected every sector in our society. Banna ka bontsi ke bana ba utlwa manokonoko a itsholelo e ko tlase mme potso ke gore re dira jang gore re tsise diphetogo go sa gateletse gore go thata go le kae. How do we push for reforms, create opportunities, and unlock potential even in the toughest times? Banana balela ka lethoko la ditiro. And I would like to highlight the fact that the Minister Lesego Chombo has highlighted on the realities that we face. Ona o buile ka dikgwetlho tse di lebaganeng banana le dithothwa tse di tsweletseng ka go golela pele. And also the cost of living here in Gap City. It's not only that they are quiet, they are cooking up something for us, they're doing something for us to feel inclusive and for re soloditse gore puso ga ya nna hela e le ka gote go edisa dikgwetho tse di lebaganeng banana and the rising cases of the teenage pregnancies and other issues. Tona Chombo ikuetse mo dikhamphane tse di kemetse le makgotla a mahatsi go beeletsa mo dikgwebong tsa banana ka madi le go ba thathelela maele a ka godisang dikgwebo tseo. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga boroni. Le go tsuban television e o kopana kgathathu le kgang ya bogodu. Ba se ke siwa ba le bane ba ba lebisitswe molato wa go khototsa babereki ba company ya G4S madi a fetang 2.3 million pula kwa marekisetsong a 10 right kwa mogoditshane ba ipapanne ka ditlhobolo. Ba bone molato ke makastrata wa khota ya ditsheko ya Brothoboros wetso tshwarelo ya Broadhurst me go ba one Ramapudi lesedi. Basekiswa bao ke mothusi Matomela Mzwandile Mazibuko Ntolephi Eliot Ntsalintsali le Thapelo Lekobe unkutshule Thamage wa Bega. Basekisi wa ba lebiswe melato e le metlhano ya akaretsang wa kgothosa ka dikgoka wa go fitlhelwa ka ditlhoboro tse dingwe tsa tsone ba neng ba di amogile mapodisi a neng a disitse badiri ba khamphane ya G4S ba ba neng ba ile go tsenya madi ko mabolokeleng a FNB kwa 10 Right Mall. Melato e mengwe ke go fitlhelwa ka marumo e se ka fa molaong le go fitlhelwa ka dithoto tse dingwe tse di utswileng kwa ntle ga lefatshe leno. Kwa ntle ga melato eo basekisi wa ba le babedi e le Mazibuko le Ntšhalinšhali ba ba tlholegang kwa Aforika Borwa ba pegilwe molato o mongwe gape wa go tsena mo lefatsheng leno ka bokukuntshwane. Makastrata Ramapudi le sedi a re batlhomisi ba kgang e ba dirile mo go nametsang popomolotsa kgotla ga makastrata gore basekisi wa ba ke bone ba kgothusitseng badiri ba khamphane ya G4S madi a 2,310,000 pula kgwedi ya Phalane e le 13 ka ngwaga wa 2021. A re basupi ba puso ba le 20 ba kgone go rolela kgotla bosupi jo bo tsamaelanang le se diragaletseng ka letsatsi leo ba akaretsa le mongwe kolo ya Toyota Fortuner e neng e diriswa mo kgothosong eo yo tlhalosetseng kgotla ga makastrata fa ana kgothoswa kwa Aforika Borwa a bo amoga koloi eo. A re go ba basekisi wa ba ne ba dirisa koloi ya bogodu mo tirong eo ba gape ba tsenya dinomoro tse seng tsa yone tsa nnete go supa fa ba ne ba dira molato o ka maikaelelo le gore e ka nna ya bo e le bone ba ba kgothisitseng monga koloi eo. Mo go tse dingwe makastrata o ne a tsholla boiphemelo jwa basekisi wa botlhe ba ba neng ba tlhalosetsa lekgotla fa ba ne ba soka lefelo la tiragalo ka letsatsi leo. Makastrata o ne a bona basekisiwa ba molato mo melatong yotlhe ka botlhano e ba e lebisitsweng mme a laola gore basekisiwa ba ye go tsewa menwana. Seo se sala morago kopa lephata la bosekisi ya gore ba ye go tsewa menwana go tlhola gore ba kile ba dira melato e mengwe mo nakong e e fetileng. Makastrata Ramapudi lesedi o ne a laela lephata la bosekisi go amogana le basekisi wa pego ya ba sena go tsewa menwana le gore basekisi ba itshupe fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 20 le bohera bobedi ka ba tla rololang ka tlholo. Unkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Wetso nkinele di atametsing go bo ke biditse le go ko Broadest ke re Borotoboroso ba tla pele ke bone bana ba rata go tsontsoka kgaolo eo ba rialo nkinele di atametsing. Ha re tswelela
banana kwa kgaolong ya lentswe le tau ba rotloeditswe go inaakanya le temothuo jaana e ka ba thusa go tokafatsa matshelo fa a bua kwa dithutopuisanong tsa temothuo kwa masimong a Thukuru kwa lentswe le tau. Moitseanape wa pele wa lekala la United Nations Food Program yo gape le moitseanape mo go tsa temothuo Re Antonios Karuro a re go a tshwenya fela thata gore bontsi jwa batho ba le batemothuo le sengwe se ba ka tsena mo go sone hela ga se batho go tse tiro ka bogodi. Jessica Pilane ka dintlha. Dipiro di supa fa mohama wa ditemane o le ngwane mokotlo wa itsholelo o tsweletse ka go wela tlase ntateng ya go sa rekweng ga ditemane. Dikgwetlho di tshwana le letlhoko la ditiro di tsweletse ka go gola. Ka jalo banana ba kgothaditswe go inaakanya le temothuo go thusa go bana mola dikgwetlho tsa ba kopana le tsone. Banana a re batleng ditsela tse re ka tsena mo temothuong ka tsone ka gore e botlhokwa e ka hetola matshelo a rona ya isa go bontleng. We can never blame the government. The government is just there to make policies for us. The government is only there to leverage a playing platform for all of us. When the government decides to close the borders not to import, it's for the benefit of me and you as farmers. Dithuto se ka dipuisano tsa mofuta o di kaiwa di le botlhokwa ka jana di fa balembarui sebaka sa go anya go le gontsi. Go masimintale ke iruetse santlha e bogadi bo gaufi hela ha di manamaga di atenga tsa mabo 16 months di a go yela go tsong ho ena le mashi be bua gape nna le nama gape it's a dual purpose. So ke ratetse gone mo yaanong ke ra gore re ga le rua le se ka la re nya ke rata kgomele tshweu tlhaloganya gore no ruela eng le bakala teng Botswana re bolawa ke three side settlement system mona le masimo o bona le ko morakeng o bona le ko gae ya o ke one re bolaile because people should live in the farm so that there is continuity. That which you do, you practice every day. Upon retirement. We need to venture into agriculture because it is visible right now. Re le banana re tshwanetse ra tsenela mo go tsa temothuo ka go a supa gore letlhoko la ditiro le tsweletse ka go a go godimo. Semo se ka kgona fela ke fa re ka tsa temothuo ka tlhoafalo. Banana, we can sustain ourselves and grow the economy of Botswana. Balembarui ba kgaolo e ba bo ba phuthagane jaana go tla go arogana dikitso ka tsa temothuo mme banana ba ikopela mo pusong go dira maneno a temothuo a tla ngokelang banana ka bontsi mo go tsa temothuo. Jessica Pilane, BTV News, lentswe le tau. Mo go tsa mafatshe a sele puso ya masole kwa Mali e simolotse go busetsa mekwalo ya ditso kwa toropong ya Timbuktu e nengetserwe kwa bokoni jwa toropo eo fa ene e gapilwe ke ditsuludi tse di amanang le digongwana tsa ditlhakana-thogo tsa Al-Qaeda dingwaga tse di fetang 10 tse di fetileng. Toropo e jaanong e mo taolong ya puso morago ga thuso ya masole a fora a neng a lwantsha ditsuludi tsa lekgotla la tumelo eo ya Islam. Motswedi wa dikgang wa Africa News wa re mekwalo ya ntlha e gorogile kwa Timbuktu ka sefofane go tsweng kwa toropong kgolo ya Mali Bamako mme go tlhaloswa fa go le botlhokwa gore e hudisediwe teng ntateng ya matshosetsi a dipula kwa Bamako. Mekwalo eo ya akaretsa dithuto tse di harologaneng tsa tumelo ya Islam e le dithuto jalo tsa lefaufau, melemo, dipalo le ditso. Hadiwetsa banne ba le tota banna ba le batlhano ba le bisitso molato wa go bolaya badumedi ba sekeresete ba le 50 le go gobatsa ba bangwe ba feta 100 mo tlhaselong kwa kerekeng ya Roma kwa Owo kwa borwa bophirima jwa lefatshe la Nigeria ka ngwaga wa 2022. Banna ba boletse fa ba sa ipone molato ka nako ya kobamo tsatsi la tshipi kgwedi ya Seetebosigo e tlhola gatlhano ka ngwaga jalo wa 2022 fa banna bao ba ne ba ipapanne ka ditlhobolo mme ba gatlhamela kereke ya St. Francis mme ba hula maloko a kereke. Babelaelwa ba ne ba tshwarwa Phatwe a simololwa ka ngwaga wa 2022 go itsupa fela ga lekgotla ka mosupologo ga babelaelwa ba e ne e le kgato ya ntlha mo tshekong e tla simololang semmuso kgwedi ya Phatwe e le 18.
re hukeletsa khutlwana sa tsa metshameko le mororre tota Thato Khosimore. ke go utlwa sentle Benson Phuthego matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Khosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa nako ya bosupa ile tsa Botswana tonight mme ke di gorosa ka motshameko wa tennis makgarejana a kwa Africa Borwa Lisa Mary Detroit le Angelica Van de Veld a fetetse kwa tikologong ya dikota final tsa khaisanyo ya ITF World Tennis Tour J30 morago wa go padimola Mbali Kame wa Botswana le Thiane Bernal wa Colombia ka disete tse pedi go lefela mo letlakoreng la di doubles kwa National Tennis Center mo Gaborone Tshepo ke hemile ka dintlha magarejana ba Afrika Borwa ba simotse motshameko o ka mashetla ba kodisa dintlha tse di botlhokwa tse neng tsa ba thusa go fenya sete ya ntla ka 6-2 mo seteng ya bobedi basara ba kwa Afrika Borwa ba tswelela ka tshameko entle e ne se go se Khamele Bernal ba se ke ba ipona tsapa ba lwa ka go tla go lekalekanya motshameko go dira 2-2 fela Detroit le Van de Veld ba dirisa maitemogelo a kwa godimo go gapa sete yo ka 6-2 go fenya motshameko ka kakaretso ka 6-2. It was a good match. We did what we need. E ne le motshameko o monate ka re dirile tse di maleba go netefatsa fa re fenya. Our plan, would I say, Michael Lorna e ne le go tlhasela le go iketla go re laole motshameko. comfortable with our shots and build confidence? No, it means a lot. It helps Phenyo e ra go le gontsi ka re itlhokoletsa motshameko o tlang. each other, so helps. I think we did a very good match. We were playing with CD1, so we knew. Ke dumela gore re tshamekile sentle ke lebile gore ne re tshameka le batshameki ba ba popota re ne re itse gore ga go nna motlhofu 5 till the last moment of the match, but today it wasn't the result we wanted. maikaelelo a rona e ne le go iteka thata jaaka re ne re lebagane le batshameki ba maemo a ntle Lisa Mary Detroit le Angelique Van de Veld ba tla thulana le Leandre Lo le Minentle Moyo mo motshamekong o solofetseng go tla ditlhase Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone me fa re tswelela mookamedi wa lekgotla la Botswana Football League Bennett Mamelodi o tlhomamisitse fa paka entšha ya leki e kgolwane ya FNB Premiership e tla simolola ka nako e beilweng ka metshameko ya ntlha e tla tshamekiwang ka mafelo a beke eno Mamelodi o tlhalositse se mo putegong ya bobegadikgang mo Gaborone Kgomtswa Sefako wa tswelela mo dingwageng tse di mmalwa tse di fetile leki eo e ntse e simolola thari ya dikgwedi tsa bofelo tsa ngwaga Mamelodi a re go na le dilo di le mmalwa tse ba di lebileng tse di ba rotloeditseng gore ba e simolola nako e santse e le teng The rationale behind the schedule was informed by the following. dingwe tse di re rotloeditseng gore re simolole leki ka nako di akaretsa gore re kgone go fa sethopo se setšhaba sebaka sa go ka ipaakanyetsa kgaisano tsa AFCON tse di tshwarang ngwaga o fela re batla ba nna le nako e lekaneng go ka ipaakanya re ne gape re lebile gore dithopo tsa Johannesburg Galaxy le Gaborone United di tsaya karolo mo metshamekong ya CAF le gone gore metshameko e hela ka nako e re beileng re batla gore e re fa letsatsi fela metshameko e sena eta bokhutong e bo e latelwa ke ka bodietseno May 2026. e re lentswa go ntse jalo go simolola mo ga leki go kopana le dikgetho di tshwana go tswalwa ga mabala mangwe a dirisiwang ke dithopa tsa leki eo The BNSC informed us that the National Stadium is unavailable until the end of September 2025. ba BNSC ba ne ba re bolelela fa lebala la setšhaba le sena go nna teng ntateng ya dipaakanyo mme ta re jaaka leki e simolola jaana re bo re sena mabala a soa ga mmogo le la council la Francistown a one a ta nnang teng lwetse a wela ke rata go leboga ba Gaborone United go bo ba golotse lebala la bone gore dithopa le di dirise re kgonne go buisana le ba BNSC gore dithopa tse di go bokoni di kgone go dirisa lebala la Obedi Itani Chilume Challenges, particularly in the south, the management of the venue availed the modern facility and we sincerely thank them. e re jaaka go na le dikhamphane tsa dipeeletso tsa go betšha ka madi Mamelodi a re ba bone go le botlhokwa go tswa ka ditsela tsa go laola seo go itsa batshameki go ka e tsenelela mo go ka amang boleng jwa motshameko mo lebaleng Players, coaches, BFL staff, and their immediate families, including referees, are not allowed to bet on our games. malapa a bone babereki ba leki ga mmogo le ba tshwara diphala
ga bana go letelelwa go ka dira dipeeletso ya go betšha ka madi. Re setse re dirile melao e tlhalosang sente se ebile e tla re thusa go laola seo. Re tla dirisana le bone ba ba dirang ditirelo tse gore ba re thusa go laola seemo seo. Re dira jaana ka gore ga re batle go iphethela re ise seemo sa liki ya rona kwa tlase. And as new dynamics emerge, just so that we make sure that there's responsible gambling amongst Botswana generally. Pakeng ya 2025-2026 e tla thankgolwa ke motshameko magareng ga Motšhuditsana Chiefs le Bideford 11 go lebalela la GU ka nako ya borataro ka Labotlhano. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Me fa re tla kwa bokhutlong moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng o kgotaditse bana le seabe botlhe go tshwaragana le go dirisana mmogo mo go godiseng motshameko go tswa kwa moding sengwe se ba ka tswela mosola go godisa motshameko wa kgwele ya dinao. Babitseng o buile seo mo phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla leo e neng e le kwa Johaneng ka mafelo a peke. A rutlwe Kgomotso wa Sefako. Nyotse re marapo a lekgotla la Botswana Football Association ngogola o ikuetse mo baeteledipeleng ba dikgaolo tsa kgwele ya dinao tsa monogae go tswa khutlong tse nne tsa lefatshe leno go nna seopo sengwe gore go kgone go nna le tswelelopele mo kgweleng ya dinao ya monogae. Gone are the days where nako ya bo deep south re bua re ntse re school sport ne go tshamekiwa kere now it's a career ke nna ke ha example gore just across the border ko Zambia we have a lady Nobidu Ambanda who is the highest paid woman football player in the world. And ojele papa yala karona yala unwati yala re unwang hakona difference. Why can't we do it as Botswana? Rona, we are here to give you and to give those athletes that platform. But we need to make it easy for our athletes to grow. We need to make it easy for those ambitious people that want to get into business of football to grow, and we are going to do it under my leadership. Let us unite football, let us grow our sport, let us make sure that we nurture the talent properly from grassroots, youth, up until the elite league. That's why we made sure that the first thing that we did when we got into power was to make sure that we give Premier League autonomy. Ere jaaka toropa Johaneng maikelo a yone e le go nna boremello jwa metshameko kgosi kgotsa itsile motsamai wa Johaneng o iteetse legofi le kgotla le befe le bana le seabe ba bone maiteko a bone a go godisa kgwele ya dinao monogae a re mono o tsamaelana le wa moepo wa toropa Johaneng jaaka e ntse e tsweletse ka go tsenya letsogo mo metshamekong ka go farologana. Re le ba Johaneng re na le setse re supile tsela ya gore kgwele ya dinao re tsela go godimo ka gore GMO wa Botswana wa Johaneng go na le soccer fiesta le gore le maloba nna e tshegeditse jang mme a lemoga gore ke yone ka headline tsholelwa lehatshe ka gore ke yone gape e ka dirang gore lehatshe tlhoko ditiro e go tlase ke yone gape e ka re thusang go hokotsa di-social ills tse re di bona mo lehatsheng la Botswana. Ke dumela gore ke yone maikaelelo ebile nna lemogile seo. But sports serious to promote unity, peace, socialization, and create employment. Har le mo kgweleng ya dinao re dumela gore ke dio dingwe tse leng gore re itebagantse le tsone re batla go bona lehatshe le na le kagiso re batla go bona re kopanye re le batho re le Batswana re letsa go bona re tlhola ditiro re hetla ditiro bogolo jang mo nakong ya gampieko e seemo se re se bonang. Phuthego eo ya monongwaga e ne e tshwara ka fata sa ga sethogo se se remeletseng mo botlhokeng jwa go godisa kgwele ya dinao ya bomme. Kgomotso Sefako, PTV Sport. Pego eo e re gorosa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa nako ya bosupa le tsa Botswana Tonight. Mme pele fa re kgaogana a di kgata motlhala re lebetseneng le digoga kwa pele. Tona advocate Maboko emelela go leba kwa Kapa, Cape Town, Africa Borwa go tsena phutego ya African Continental Water Investment Summit. Babelaelwa ba le bane ba bonwa molato wa go kgothosa ka dikgoka jalo babereki ba company ya G4S Maria fetang 2.3 million poo. Mabotsa metshameko ya ligi ya FNB Premiership e tla simolola ka bokhutlo jwa beke.
wetsho ne di le kalo ka bomadimabe ga rena tsa tepoloapi gore ba le bolelele ka maemo a bosa ne di le kalo la modisa tharapana ga go le galalwa a nne kagiso. We are motivated and committed to play a crucial role in local beneficiation and national growth.